Dengar, ti abi makan. Dengar ti kumaha. Tadi panitia kurbanin pengumuman manggil si Emen, tapi kalah manggil si Nana. Dengar ti akang. Masih maksudna pengumuman kumaha. Cek mana nate? Kajang Emen diantos cina di masjid kasumpingan anak cina gitu kan. Ongko Emen tapi Nana kan liar kan ya, bener deh. Lain gitu iroh maksudna. Angger manggil nama manggil si Emen. Jadi Nana dinya teh lain ngaran, tapi Emen. Panca apa abi masih Emen mengarana Emen, jangan Nana. Emang lain Nana, si Emen mah Emen gitu. Tapi Emen teh diantos kasumpingan Nana. Berarti nu ditungguan teh Nana, lain Emen, bener kan? Nah, makin kudu liar kan, tinggal jawab bener gitu, teh hese.